Mentakus ni perlok ngan meraspi ke kubur. Ka Iran bat ke United States kinang jan sya ka jinge te Henry dangdon ke jinge per ha ka nuklear. Tong ini sengap. Ka Iran bat ke United States kilalek ka tukat ne ke jingkiu sya perang sya ka jing persyang ban pengkut ya ka tayo jinge siat ke balane bon tayo. Henry watla ka jinge sangat ma ka ba ar tayo. Kaladap palat siteng ki jinge per ki bahe ki dangdon. Kamtam halor ka nuklear abination ke Tehran. Ong uhe sorkar ka Iran uba kerteng Henry Siam 8 pau. Utai uhe sorkar ulaong baka jingwan jengo jong uhe sipai ke Pakistan u Asim Munir Tehran haka sengi baladep kalayarap ban penduna ya ka jinge per hakatuk kat neki benta kane kalapan kiu jing kermen ban onla ban penjalan ya ka jinge senget ma bat ban sedang beng ya ka jinge keren hapadeng ke Tehran bat Winston ka jingle jengo jong uhe sipai ke Pakistan Tehran lalong kepadon jing keta ha ka jing penduna ya ka jinge per hakatuk kat neki benta Henry ki jinge per ki bakongsan ha ka benta nuklear kitang sa ong utai uhe sorkar ula benrap ru baka jinge per halor ka uranium ke balapan kelany bah jong ke Iran bat ke por jinge te ban khang ya ka nuklear program ke Iran kidang long kimat ki bajinge kaja ki bakrau bat hadu menta ompat la ban sim ya ka lat pin penisuk wala kata ka jinge le ban penjalan ya ki jinge senget ma bat ban kelong ya ka jinge keren ke benta baar kalanang don jingkermen Kublai Shibun.